السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله، 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 سبحان الله العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله، 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 الحمد لله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الآخرة. اللهم إنا نسألك العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. لنا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
sejenak baru Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila sampai wa ana minal muslimin ya. Itu doa iftitah. Walaupun sunat tidak boleh tidak dibaca. Karena itu sholat. Letak ikhlasnya di doa iftitah itu. Dibaca itu artinya beralih mazhab. Bukan menurut mazhab Syafi'i lagi. Sudah menurut mazhab Imam Malik. Jadi jangan mudah pindah-pindah mazhab itu. Walaupun sholat sunat. Jadi kalau sholat sunat, tarawih, sholat qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, tidak pakai doa iftitah, itu artinya sudah beralih ke mazhab Maliki. Itu Allahu Akbar menyatakan niat tadi, tidak baca doa iftitah, tidak baca ta'awuz, tidak baca bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Karena bismillah itu bukan ayat dari surah Al-Fatihah, itu menurut Imam Malik terbaik. Kepalang ibadah. Ya. Di samping yang baik, Allah menuntut yang benar. Kullu ya'malu ala sakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan wahai Muhammad, setiap seseorang itu beramal menurut caranya masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhan kamu tahu siapa yang paling benar jalannya dalam beramal. Nah, di samping yang baik, yang benar. Untuk memperoleh yang benar itu dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, apa kata Rasul? Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Untuk memperoleh ilmu, belajar. Belajar dengan siapa? Dengan yang ahli. Karena Allah merintahkan begitu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang ahli kalau kamu tidak tahu. Ya, siapa yang ahli dalam soal fikih? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ke sana kita merujuk. Makanya literatur kita yang kita bahas Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu, Profesor Wahbah Zuhaili itu. Fikih Islam dan dalil-dalilnya itu membahas 4 mazhab itu. Ya. Nah, jadi kita utamanya Masjid Agung ini mazhabnya mazhab Syafi'i ya, merujuk pada mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i caranya itu tadi kelanian yang berbarengan dengan takbir muqaranah hakikiyah, maka berhenti sejenak lalu membaca doa kita sampai wa ana minal muslimin, berhenti sejenak untuk tumaninanya itu. Jadi tidak buru-buru, baru membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini ayatan-ayatan. Ayat-ayat. Ini sumber dalilnya dari Ummu Salamah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan bahwa Rasul SAW membaca surah Al-Fatihah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya seayat-seayat. Kenapa begitu? Karena kata Rasulullah SAW itu dialog. Rasul menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman dalam hadis kursi itu, kusimatis sholah baini wa baina abdi nisfain li abdi ma sa'alah. Kubagi, kata Allah SWT, di dalam sholat itu antara aku dengan hambaku 2 bagian.
wali abdi masalah, dan bagi hambaku dia memperoleh apa yang dia minta. Itu Allah berfirman. Fa iza qalal abdu, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Qala Allah, dijawab Allah, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, yang pengasih dan penyayang, qala Allah, asna alayya abdi, hambaku bersyukur kepadaku. Ketika hamba mengatakan maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, hari mahsyar, tidak bisa apa-apa. Ibunda Siti Aisyah nanya pada Rasul, bagaimana keadaan mahsyar itu ya Rasul? Telanjang bulat, kata Rasul. Idih, malunya orang melihat auratku. Tak ada orang yang memperhatikan orang lain, sibuk urusannya sendiri-sendiri. Itu. Maka apa yang diharapkan? Rahmat Allah. Makanya ketika maliki yaumiddin, qala Allah, majadani abdi, hambaku berserah diri kepadaku. Ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong, langsung dijawab Allah, hazali abdi wali abdi masalah. Ini bagi hambaku, hambaku memperoleh apa yang dia minta. Apa yang diminta hamba? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang kau murkai. Waladhdallin, bukan pula yang hadzali abdi wali abdi masalah. Ini bagi hambaku dan dari rubut. Sami Allahu liman hamidah. Kalau lah berdiri, lah lain bacaannya. Apa bacaannya? Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u mas tamin syai'in ba. Berhenti sejenak baru Allahu akbar sujud. Nah, gitu. Kalau tidak begitu tak tumaknina, tidak tenang, tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu dari siapa? Kata Rasulullah SAW, al-ajjala minas syaitan, buru-buru itu dari setan. Nah, jadi dikawani setan artinya orang yang buru-buru dalam sholat itu, ya. Nah tadi apa hukumnya menempatkan takbir tasmi' bukan pada tempatnya dalam perbandingan mazhab dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu? Kalau menurut Imam Hambali batal sholatnya, batal, ya. Allah Akbar, disengaja kan? Sami Allah liman hamidah, tegak, sujud, Allah, batal sholat. Itu menurut Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu dipegang oleh Mekah Madinah. Saudi Arabia mazhabnya Hambali. Makanya subuh tidak berkunut, ya. Thailandnya gitu. Cuman tarawihnya waktu witir 15 malam kunut. Kunutnya panjang. Ya. Nah, menurut Imam Malik, kalau menempatkan takbir bukan pada tempatnya, takbir intikal itu keluar dari mandub, keluar dari sunnah Rasul. Menurut Imam Syafi'i makruh. Menurut Imam Hanafi makruh. Jadi tidak ada yang membenarkan empat mazhab itu. Ya, jadi mulai berobala. Lalu tadi seperti itu ya. Jadi takzim yang ketiga ini. Yang keempat al-haibah, takut akan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kebaikan. Itu hikmahnya. Kalau tidak syahadat dah. Nah itu hikmah syahadat. Lalu
melaksanakan. Nah, bagaimana kalau tidak dilaksanakan? Sesudah syahadat itu melaksanakan sholat. Apa hikmahnya kalau melaksanakan sholat? Ketika Allah memfardukan sholat 5 waktu itu, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Iftaradat ala ummatika khamsu sholawat wa ahadtu indi ahda man hafaza alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi." Kupardukan pada umatmu wahai Muhammad 5 sholat. Aku berjanji pada diriku, kata Allah SWT, siapa yang melaksanakan sholat ini pada waktunya, kumasukkan dia ke dalam surga. Siapa yang tidak melaksanakan sholat ini pada waktunya, tak ada ikatan janji antara aku dengannya. Putus janji Allah mau masukkan ke surga. Kalau begitu butuh, gitu ya. Nah, udah sholat apa? Ucap 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Nah, puasa bulan Ramadan ini untuk apa? Target dari Allah itu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Bertakwa itu apa artinya? Melaksanakan seluruh yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, lebih dari itu, kaget di akhirat itu cuma ada 2 kelompok, kafir, takwa. Lihat surah Az-Zumar itu, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaro. Berbondong-bondong orang kafir itu dikirim ke neraka. Ayat berikutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Berbondong-bondong orang takwa itu dikirim ke surga. Jadi cuma 2 itu. Nah, kalau tidak puasa artinya tidak diproses menjadi takwa. Bergabung ke mana kalau tidak puasa? Bergabung ke orang kafir. Kalau begitu butuh tidak puasa? Butuh. Lagian kan supaya orang bertakwa ini sejahtera, selamat di dunia. Ngano dalilnya? Surah Al-A'raf 96. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu dan bertakwa, niscaya kami bukakan barokah dari langit dan dari bumi. Barokah dari langit, hujan. Kalau hujan ditahan, banyak wong ndak berzakat, hujan ditahan Allah. Makanya kita sholat istisqa dulu itu. Hujan berapa bulan tidak turun-turun. Nah, kalau bertakwa turun hujan normal, tanam-tanaman subur, Allah siapkan pula emas dalam bumi ini, batu bara, minyak, tapi nak dikelola. Nak dikelola itu dengan ilmu. Makanya kata Rasulullah SAW, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang kepengen selamat sejahtera di dunia dengan ilmu. Emas disiapkan Allah, tapi bodoh, tidak menguasai teknik untuk tambang emas, makanya manggil Amerika nambangnya itu. Berpuluh-puluh ton diangkut ke Amerika emas itu. Kita tetap miskin. Itu kebagian 29%. Itu kebodohan kita. Nah nih, kita membongkar kebodohan kita dikit-dikit. Ya, jadi tambang oleh kita dewe, sama dengan nakok balam itu diserahkan dengan uang dibudi kenyo. Tapi kalau kita yang kita dewe, seluruhnya kita dapat, gitu kan. Nah ini, waman aradal akhirah, siapa yang kepengen selamat juga di akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Hayya 'alas
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu malam Kamis 8 Mei 2024 Masehi atau bertepatan dengan 30 Syawal 1445 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Amdil Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Ustadz Abdul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan zikir ratib saman bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Untuk tertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا